2012. godine, kada je projekt informatičkog educiranja osoba srednje i starije životne dobi započeo, u njemu je sudjelovalo preko 1000 građana Splita. Posljednjih godina tehnologija se iznimno brzo razvija. Internet je za neke ljude velika nepoznanica, a oni koji ga pokušaju koristiti u brojnim situacijama bivaju prevareni. Upravo su to razlozi pokretanja predavanja o informatičkoj pismenosti. Pa ono što me motiviralo za ovu edukaciju, što sam baš u mediju pročitao, da jednom našem građaninu s kartice skinut novac, pa evo, osnova je, na primjer, zaštititi naše građane i u pogledu financija i u pogledu općenito informatičke pismenosti da budu što napredniji u našem društvu. Jedna od najvažnijih stavki je da su ove edukacije u potpunosti besplatne. Možda najvažnija stvar za naše sugrađane što je edukacija besplatna uvijek je bila. Od 2012. godine držimo edukacije po gradskim kotarevima. Drago mi je da mogu pomoći našim građanima. I evo, današnja tema je sigurnost na internetu, kao što sami možemo pratiti u medijima. Sve više to postaje problem, pa evo, odlučili smo danas malo pomoći našim građanima i upoznati ih s tim temama. U posljednjih 7 godina koliko traju ove edukacije prošlo je više od 1000 građana. Bude onih koji baš su same osnove, sami početnici, dok bude neki koji imaju dosta napredna pitanja. Tako da evo, prilagođavamo se svima, nastavimo svima udovoljiti. Današnje društvo uvjetuje poznavanje osnovnih informatičkih radnji i služenje internetom. Građani srednje i starije dobi nisu odrastali uz naprednu tehnologiju kao što je to danas, pa im ove edukacije služe da idu u korak s vremenom. Pa da vam pravo kažem, zato što sam, što se tiče ovog mobitela na touch, još u vrtiću. Nisam niti u prvom razredu, ni u drugom, nego još u vrtiću. A da bi krenila malo dalje, onda mi zaista treba obuka. Ako postoji mogućnost da to koristimo, a zašto ne bi? Mislim, puno toga možemo naučiti priko interneta, mobitela, a čega se užasno bojim, to je ta lupeština priko, toga vam se užasno bojim, lupeština priko interneta. Nisam ništa znala od toga, sad znam puno više, isto fali znanja. A gledano, i informacije, i ove osmrtnice, i recepte, i šta ja znam, a puno toga ne razumijem, hvala Bogu, da ne razumijem. Nakon edukacije naše sugovornice zasigurno će vladati kuharicama i člancima na internetu, a ukoliko nešto pođe po zlu i ostane pomalo zaboravljeno, unuci će priskočiti u pomoć. Imam unuke koji mi puno pomognu, ali su u Zagrebu. I kad mi oni pokažu, onog momenta znam, kad oni odu, mislim, jer to bi trebalo sad vječno raditi upravo na onome što su te onog momenta naučili. Tako da ovaj gospodin što je ovo otvorio, mislim, ja sam rekla, ne samo što nas uči, nego što ima živaca zna. Jer, mislim, kao što vidite, ovo je sve populacija, malo malika, recimo, postarija. Naša djeca nemaju vremena za nas da bi nas oni obučili, unuci isto tako, ili su tu ili nisu tu, tako da evo, ovo je za mene spas Božji, mislim. Nažalost, sve bliže sam mojim unučicama, viče na njih šta gledaju, a onda kad me uhvate, onda mi se rugaju. Sljedeće predavanje održat će se 7. veljače, a dobrodošli su svi građani koji se žele educirati.